me Muakwaba, about Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, Anna Wushi. Say, where your first time, Bomodia, subscribe, me a notification is so. Click on no send your video, Bia, ye debate Tumuno, Abusia, one some Sabakan when ye be a show, Medasi be brave. Abusia for Twene Jonas, grass and quan, the system is working 24/7, Abusia, warfire. Twene Jonas, warfire, na fire way dear, Abusia for, what tear fire now, or fire na Abusia, or Bia Becca way dear. Twene Jonas, ye nim se atem di dear, and or ye then would dear, way dear. Nyansa eyeden nyansa ewom nyansa eyeden eda papa usia Twene Jonas fire na Daddy Lumba ne busuafo ene Abusua Panyin ana Afia Schwarzenegger Afia Schwarzenegger ana Twene Jonas wa soja tese wa soja gu omoso a enye jacket akra edientia ni nyina eye ensem bia Afia Schwarzenegger edi beto abonten efa Daddy Lumba ne yire Akosua Serwaa ho eno na chese Twene Jonas se Afia Schwarzenegger wa makra ankeye den wa makra eye ensem na odi betu dwa no Daddy Lumba mom na waye den wo gu nanimu ase chese wo gu nanimu ase poto wa vindicate Akosua Serwaa ensem na odi betu dwa no bibia chese Daddy Lumba no ye den na o abuse Akosua Serwaa bibia chese ampanyampa no ye den no po Akosua Serwaa bibia chese ampanyampa no ye den no fa na chi ene ma foforo eye den edida pasa o se na ye Afia Schwarzenegger se wo ba begu Akosua Serwaa animu ase enso abusuafo Daddy Lumba mom anwa ye den wo gu nanimu ase because ensem na obeka ye no se saa na tie dia ene Daddy Lumba Akosua Serwaa woni nandi ni ye kura no say Akosua Serwaa oyo ba papa because ya antina no asemo da ensem mo Afia Schwarzenegger de beto abonten no ebusua enya Akosua Serwaa na free na no ye den eba ye wo ma out emeka bibi sa da eno trese no wo tosronko eye den ema Daddy Lumba enso Daddy Lumba wo ntwiti ni ye ebusua me se Twene Jonas wo kan semu a utumu se nyansa eyeden eda ho pa ntimu de mumiem bonwuram ni enkotie no eti ni nyina go but the enti ame bio wo ma pe Daddy Lumba abusuamfo magim pa Daddy Lumba mabusuamfo Daddy Lumba abusuamfo mu yinkrasefo pa mu ye stupid people warm up there's no favoritism obi a hye warm up ase adan na Daddy Lumba abusuamfo magim sa Emaro di omo jimi a normal se mana bopa na TikTok ebi di Akosua Serwaa tem na ebi so di Odo Broni&Akosua normal sa na mate na mo mema Abusua Panyin mo nsoma ko han Afia Schwarzenegger so no nso media tem ema mo yesa Jimmy yansa be na trim ever kuchi Gaddafi was give it to them the only truthful man on earth. Thank you, I really do appreciate you. Yeah, God bless you, man. Muma yedi Lumba let Akosua Serwaa edi serve Lumba organa nyina muma fufufu no Afia Schwarzenegger de betu social media no eyenim guase ma Lumba na enem yenim guase ma mabusuamfo na kire se mo treat Akosua Serwaa bad say Lumba treat ne bad say from childhood edi ebesi omumre wabom relate na wa wo kind Jimmy for him say we expose Akosua Serwaa who expose Daddy Lumba no Jimmy or the letter aba say 5 years Lumba adwane afri abrochira akotena Ghana omfie a feel so ono Akosua Serwaa tete say fie na omabere asiasi nkran ho no Lumba kofa ababa wa bia ba be hye ho a wanyem na ode na betena fie ho enti ono de o jai wale wan kese ni marriage ni divorce certificate ni o oba bia o wiase bia no se nikunu oni nikunu nyina start abrabo na omukosi fie si baabi na be ma no kofo ba foforo kotena fie no e bia me say omuti sunwan na omakosi fie on kran na be ma na clan se mi tuko akon kran ko hwefie o aba okọ no amabio na ode oba foforo abetena fie no awo agu fie ho a oba bia bubefu e de letter abasa na Akosua Serwaa kra de oyo ba papa enen kwase amaya amu social media you
asofo yire no mi ane even gospel musician for on betena ho di omukunu no matem social media hem fa nam tise kusia Serwaa be di obi atem debi on my social media so da Nana Jemai was a good evening the almighty. Yeah, good evening man. So enti di amu ye no ma Jimmy too much abusuanfo no ma Jimmy oba bi o wiase bi awo abusua panyin kwase panyin oba ba ya no ne be ma bi akobo abrebo no ma si dan asi ba bi na be oba no be ma na wo mama mu nan wo sen miensan gu ho no wadwana gya no akotina fie foforom ni oba foforo ti man ka oba na be ne de bi nkanya ne de ti di obi odi ye obi ba enye wo de no obi di ye wa enye wo de no fanko ye obi ba enti Lumba ye maami sei no de letter ba na letter no mu be de be shedam kudi ni aye yi no magimi mu akura ma fufufuru so on fa meto social media na mu begu maami na ni as mi wa magimi mu ana mu gu mu ani mase mu na mu se gu Lumba na ni mase because letter no mu nsem na o kan nyina no eche say o si obeja awale oba si obeja ba wale a eno ye omo national anthem no peto nwure omo ka menim awarefo bebre me ne yire all right o but menim kofo bebre omo yire a me nafofo ne omo da bia me kono omo ne o be ma ne kontoko a omo koja awale eno ye ma talk da bi omo si o eno eye de eye ma talk se oba eno munim nyansa nka mu me provide the divorce certificate of Akosua Serwaa. Money divorce certificate na mo nam na chimi a moment ya ni divorce certificate no. E chese Akosua Serwaa na ye yire no magime do. Nana Jemai o say o ye subscribe obi anko Twene Jonas if don't subscribe. O say Daddy Lumba lawyer is full too much. Wo Jimmy to almost your friend Baba Jama uni twa Serwaa kwasia ni ati o abetna o me trati obi a o abeka Daddy Lumba asem bia me do be kokot aboa your mama no ne kwasia ne judges no meme yo mu ho adwuma nwan sana ne kraman bi o krum ha wabo ne pa friend Kevin Taylor obedwa na num 24 hours or the make court America court am here deport me be seen there the bia me fire no kuno o mintimi kama se me court bia ni wiase o mitimi akama se magimi ati ase ena mama Serwaa Broni Odo Broni mu atomo ona o mu control me se remote magimi what I say, I worry enye mouth talk. A court papers. And the any din work court say or ye no. Onu mum na mon recognize. Na munye Jimmy se maje bribe. Se mon recognize side chicken. No ma Jimmy dodo. Na ma Jimmy dodo. Let no fufufu no Afia Schwarzenegger de to oni nyina akere say. Oni ni kunu na wo Germany. A o nyina aye Germany citizen yo. An wo tu kwaya ba Ghana. An wo amabiu. Enkra on show mo omu school sem bibia sem wajani nyina abo Akosua Serwaa no so ni nyina nya Akosua Serwaa na beka yo aye abusuanfo no mo an magimi ntimo de we nyina abeto abonten de gu Lumba na nimase magimi anti Akosua Serwaa na amfa ma o na maso ma Afia Schwarzenegger so amfa mra gu Lumba na nimase unsem ya moa on be se afia yie no ye bedu tama emra na enipa bebre a omu kurunom ne sa de Lumba de adi Akosua Serwaa no omu pela de Lumba nyom no omu nyina bu afu omu ma yie no nti mo nsa abode esika mbenya nyina mbelusu ba se anya se abusuanfo magimi mo ye moa ana mka ma ni nyina bom ana mo ye unite ye ana mo de mo ye din na mko ye mayi a ka mbenhu doma a ombeba ba magimi nti mu ya Lumba na ni masisa because magimi won hunu ameche no oba awaware bema ono na ye yire tiri ameche no mre bia lawyer no jimi e wajimi no Daddy Lumba lawyer no we kwase ache obi a me hu bita uko law school no hemfa na eche say the ono ni din wo okura marriage certificate and the ono yes I check no the hen na ese oye yire you recognizing as a wife magimi ese moa no what you say se me kunu ne enti se ukunu wa ware oba na uko uja oyire ne ma ona uko tina hye woni bi fi ana uko si fi oba bi na hye woni bi betina won chan na oni ese o ni wo 2 million kra still hye woni ni nya oyire oye ompena oye baby mama
wo yere na waware na okoto saa na mra biye wo wi asete saa na tie o saa na tie enti ade na mana o ma ware Daddy Lumba sisi ankura yese ema foforo dem ankura foforo aba sisi ane ma nyina 17 in total first no na otweda no mo 11 sisi o mo 17 in total nti bema warefo a onama o pro no hwam ti die we nyina a chese sorry o mfa chem weda no aso me hwe memu a chese asema na dada kedi kafa Lumba ho nyina aye no kure trudo asema dada kedi beka se Lumba di e ma wo je ma nyina ahia because o ma 17 a na ma be de o na aba chese dodo na de abufuo ya abortion na dodo na so anyem no mo nyem ye na nkra 17 ene ye me starting watch wu na me tweda o me ni obi abada o ani me nyango ba kokura ma wi ase ene ye se munye ha na awoya ba Ghana ni awo ba ya wa si ya oye Virgin ya obe New York bi atima ho ma na fa ne bre me na me ngom ana oye abrantie na oni aba nkofa yire ma o da me se me pe obi fa ni aba me na me hu ya se kwase bi de ne yire aba se mi ni na se we na mo de abetres TikTok and social media be di matense and my baby do yere me pen kwase ade eti wa oni aba oye Virgin fa ne bra o ai baba ya fa ne bra na me mongum me shooting maybe ana wanyem na Daddy Lumba create ai more than ai blaster players more than football players aguwi asiansa na oko so ti obi owo kunu obi owo yere seben na o sen di ahyawo foot se wa 17 e won chen adan enti we nyina no se nyam no magimi anka ma social media da ni nyina kosia se wa na mekanda o ba mu amagimi ntimo dia betena wo se ma adwem se mu gu akosia se wa ni mas onye subscribe and men kan comment no bia nko Twene Jonas TV na nko subscribe se be ya comment ba me na kan ba enti aden na mun ka se okay se Odo Broni o ya yere de ya side check for no mo ne Daddy Lumba wo ye nyina so mo nyina wo yere o mo nyina samwe somehow mo bo Lumba kwan bi so pe enti mesira mo nyai de mo ye no na mo nyai se ye ma Akosua Serwaa ma yi na se no magimi say a man on money my popular no come mo nyina mi nyina dikuna ne bom e wa yi na se Akosua Serwaa tia Odo Broni tia na mama de na yefe oh na jai say Abusua Panyin kwase Panyin yese o ma be bribe estate baako estate no ti ria me ka kire o mo no Akosua Serwaa ani Lumba no na abrenya nyapade nyina ena o ma betare ho ena o ma be den o ma be kulumba no na o mo be fa nyapade no nti de oli o metimi afa ne say omo dada wo Abusua Panyin kwase Panyin na o mo ye den o mato nti o mato de a na o mo nko adi kuna at the end of the day no o mo ne only Daddy Lumba japade nyina because kunani no ono na ajapade de koma no nkura no ye be ma omo sopi bi kunani na beji bibia meanwhile that time and Daddy Lumba starting nyom to nya Akosua Serwaa ya enka wantimi anto nyom from day one or to nyom or ye tribute song mi wu amabusua ma mu remfi Akosua Serwaa da na ma wa bere wo me ho ono na time ni sika de boy den e de promote me nyom 80s enti maami ya bre akwa ihu saa from 80s o ene oba be na wo wiase a o Ghana ho a obetam sika ama be ma sefa kwa nyom apu de o de ama no kra no obesa be du atem siswa Ghana ni ba be pa ene betam ni sika say ma kwa ye adwuma tififre anya sika de be ma se onfa nye den onfa starting nyom no onfa nto nyom ebi ni ho Ghana ni abaye wa menim ne ni kunu kro ne ti onya se washi abonti su ni a oboa na mane yare nyumu ni kunu ne te kura no okoto jeni ana nchene wa abonti a obo ba be jiska na obe ma no enti Akosua Serwaa is such a sweetheart ono na ma Daddy Lumba dream come true sometimes you know
enipa bebre omgu Ghana wono mo ye hiafo no. They have the potential, but they don't have anybody who push them. And such woman will push Daddy Lumba or betman decide is in the Sikano or the beto Chinchingare. And I would bet than Ghana for my arm, the Bakakoyom to BBL, Ghana ni ba on your scout on Fanco Boabema or the Koena to a techie, and on the Koeno Nigeria. Na when you're Cotiedi. So what I say, but when choose to say there be men Fanco to makeups, men Vanco yet to. Mene buacha skwajofosu na daache otimi esosidi wonwom to no ma ye nyina ya benefit nti satam 80 ne enwo Odo Broni kura ma wiase won nti omo na amuso mkofa Odo Broni betena afie so onye made na Daddy Lumba kodi no ana watia Daddy Lumba kodi Odo Broni na seye den ona omafa ho a wo be de o eti akra ba beje ne madam kunu years upon years na papa na wu amusemo gibi bi asade ama akra na it's unfair treatment when to Abusua Panyin hweni ya maame no oya abruche ni no de monam court no oya Ghana ni bank oni makodi dafu na kam odi makunuru so kukunkum abusuafo ni nyina no dada on ye mo ye no no enkwasi asem na mo ni di no